musidɓe enfin elle est réveillée et ñaama musidɓe ono wonɓe suivre assistance humanitaire d'urgence nokku kala ka wontirɗon haray ko anndingol ɗon gila o jiwo hewti ka bureau amen ɗo bimbi gila o hewti ɗo ɗe avant que même ɗo joni musidɓe haray ko anndingol ɗon ko woɓɓe woni ko yi o avaria tawi mo yeedi takku haray noon musidɓe famille makko woni ko nodda ɗo ha hay goto e maɓɓe jaɓali arde hay goto e maɓɓe jaɓali arde noddaɗo o no occupi nene goto makko debbo on o on no télé bantamaya on noddama ɗo ha o nodde tuñe kupa nodde tuñe kupa joni noon musidɓe minen mojobere amen ko ne wawi wallugol goɗɗo o ko ne wawi wallugol goɗɗo mais wawata wallugol ɗo hara ɓe guure ala ɓawa makko par ce que welata fi sattay haray men toroto men jeeya julɓe Allah ɓen fof ɓe partage amen o émission ɓe andita o nene bobo joni mo faɗɗede so tawi woni ko reedujo modi makko piyimo bonnigi yeɗen raɗike mo o ari kadi ka maɓɓe nen makko mayi be makko mayi tawi yuma goto e makko ɓe wata tambitade mo haray pigi ɗi welata fi no wawi wonde haɗa on ala jawdi kono ko yurmen nene hiɗo wawi takko goɗɗo ɗum enene goto mon o par ce que yo Allah dandu si o yani joni o waɗi crise ga lawol haray goɗɗo ala ko tambomo sinano ɓe futtiro o nene bobo ɗo haray pigi ɗin ɗi wela fi haray kañum jiwo on gila o hewti ɗo bimbi mbiɗen noddude ɓe gure makko ɗen kono goto ala e décroche ɗen ɓe gure makko hay goto répondal haray no minen moƴoɓere amen nen komin wawi wallugol goɗɗo o komin wawi wallugol goɗɗo ko mamin ƴiya goɗɗo iwtiɗo hara goɗɗo no woodi wonno ɓawa makko sona ɗum tigi ɗi wela fi se dettiwa misal kadi ko probléme ɗo tigi Fatou mayi Fatou ala ko ɓe waɗanali mum ala ko min huwanali Fatou e nelagal aduna ngal kono ha joni lutti fus par ce que fi honɗum dari ɗo ala ɓawa wona goto ɓe woni e kippude ɗo ni ko nene bobo itti o ka meɗen abadi aka makiti oɗo e haylinde tappo ɓeeteɗo salata e ngenani ko faltike ko kanko woni ko ɗetti ɓe nayimo ka laptan ka laptan ɓe iwri o yii ka laptan ɓe iwri hi ko ɗiɗo ko ɗum ɗo ko waɗe ka laptan ɓay ɓe ari ɓe holliɓe ordonnance on minen kadi mi yehi min sodoyi lekkele ɗe goƴoɓere amen ɗen yeeyi kisam par ce que haade meɗen nelda mbuuɗi tunkis décor no addani men mbuuɗi min ƴetti e nder ɗin mbuuɗi ɗon ɓe yehi min sodi lekkele ɗe haray min yardimo lekkiki mi yimmike ɗoɗe kono ɗo no ɓasa ko ɓay koye bureau o yani si tawi ɗon woni koye hoore laawol ɗum ɗo heɓimo haray pigi ɗin ɗi welata fi mi toɗoto julɓe Allah ɓen fof mi jeeƴa on si tawi woni on ƴokkama sonnajo jawdi lande ko jikke ɗen to tambite e ɓeygoli mum ɗi yurmine e ɓeygoli mum ɗi e laamu ngun kadi en tortoɓe ɓe andita sonnaɓe no soñji ka dewle hannde wonɓe ɓen no piide ɓe sa inniyana e moɗi ma ka sari e ɓenna yeddi islam ko holli ko e pourtant islam holla e gorko piwde debbo islam ko holli gorko koyo multuɓe go mufiɓe ɓe wondira ɓay ko dewga sunna e farilla kono hannde ɗin ɗo piiji fof no yedda ko ɓe no wadde ko faala o ayi ay goroɓe no piya sonnaɓe gata ɓe ɓucca ɓe waɗa ko faala ko fof si ɓe yehi ka saria Allah on ko noon ɓe ka saria ko balɗe nayi balɗe joyara ɓe yalti ka saria daare wona o nene bobo ɗo piggal ngal heeɓi hanije mum iwi ittaka modi mum ari ɗo wala humpodirde goto makko ko reedu ɓe ɗum yiwata o bobo mo saawi ɗo ko modi makko o sawani o bobo hay si o hande walli o ha o jibini ko on ɗum hara wiwɗon hatta fayin tim bobo ngo goɗɗo makko woni ko jeeyi o bobo on faltike joni noon musidɓe gila anduɗon ngo tippiɗo minen pornide fi yo ɓeygure makko ɗen andu ɗon ko ha joni ɓeygure makko koyo arduɗo ɓe yeehi ka laptan ɓe waɗi ɗum ɗo kono min kadi mi faano mo naɓude ka laptan mi anda hihi par ce que o waɗi ɗo crise quelle est la solution pour ça fi dandugol ko piiji kono ton kono sabu a mbiya ɓeygure makko ɗe min yara ka laptan hara men fo min tintida men anda ɓe ƴettuɗa pehe kono malheureusement goto maɓɓe arani ha joni meɗen ka bureau ɗo ni pigi ɗin ɗi ɓe laafi musidɓe nane mi waɗi vidéo mi holli on crise mo waɗi on fi honɗum par ce que jamaji no dowa wonde seede julɓe Allah ɓe fof kadi témoigne minen ñamene siɓɗarina e crise o waɗi par ce que fi honɗum hani min fof min lanni ngulgol on tini ɓe ari ka bureau ga ɗum ɗo heeɓimo hana c'est vraiment compliqué kono ɓay ari ka laptan ɓe iwri minen min soodi lekkele ɗen
ordonnance on ɓe windi on ɗo de min soodi lekkel nde haray ɗen ɗo so ɗen ɗo min soodide lekkel ɗon de haray noon kadi fayintin joni o no weela ko goto himo weela debbo reedujo si weelama ko ma o yanata ɓe arɓe mo ɗo ɓe ɗo kamɓe kene ɓe fuɗɗi yiide o jiwo ko ndewudene presque tumɓere mo yijude c'est compliqué hein tigi ɗin ɗi welati musidɓe donc c'est vraiment compliqué joni so nene bobo no weela o ala lisede ko watto haray c'est compliqué haray pigi ɗi welati o sowiɗo ko lebbi jelu maɗa e puis e ɗum wanda o ƴetta kam e ɗum wanda sikkama ɗum ɗo e koye jonno bobon tous o fina accita ƴetta Madame musidɓe on wonɓe sibude assistance humanitaire d'urgence ko kala ɓe wonti ɗon haray meɗe saɗi sammini on fayntin min gandinayi on tuma weyti o musidɓe hiɗe wiide piiji kawa sey ko tawata ko wumbi huɗɗuko sonnajo reedujo on hay sonnajo mo reeda hanaka piyeede o naati sonnajo reeduɗo hara ko reedujo kadi noon yonki on kotoɗo par ce que oɗo ko yiɗomo ɗo reeɗini ko yahata ɗo lebbi joɗi ko fayi hara piiji ɗi ɓe laafi kono nda wawi o heɓude moodi mo tan ko takaba mo hiɗama few ko muyɓe Allah kono noon heɓugol kadi ɓeygol nde heɓitata ko on no huɗɗini musidɗo si tawi woni no moodi on no raɗɗori woni no piiri mo ɗo ni o marno dariɗo haray no hannde wona ɗon ko fewda e pigi ndi we laafi gorko si andi ala dariɗo o piyete o gatte par ce que mo andi hunde yaltata sina ɗum sonnajo reedujo o hanaka piye ko ko ni kadi min yewtiri fi histoire fatou kadi ko ni ɓe piyamo moodi makko piyamo ala ko waɗani ha ɓe luttudde piggal ko fi jibiri bomo tawi kon ɓe bomo fof mane malformation joni annene boobo ko ɗum faɗɗa e men walla ko ɓuuri raɓɓude ko honɗum noon ɓuuri moƴƴande ma an a wolta faale ma acce basi kon ɗum faala woni faale ma kon ɗum mankirma kon ɗum miijiɗa a faala hotude kam moodi ma ka a faala honɗum yewtiɓe miijo ma joni ko ɗum woni faale ma faale an ɗo ɓawi men goto ɓamɓe goto cuka biya ko wonaniɗam amen peut-être miye mbodia mi ari men goto ɓamɓe daro piya koye goto alala kalkide goto ala tippude piya ala komi toga mi yaha nene ma ɗum baba ma ɗum nini goto tippa piya ko ɗum wadduma e gorko ma tigi tigi o iwa e jomma ko iwata o yawa yara ayno ko yawa suudan wala o nantala e pii ko nder toon fippande kengo yaha alaami jo jem kono ko mami jaɓano mo poosi bandi o nantala no e pii ko nder toon o sogo ɓaaka ni o sakkitoruɗo ɓaawa piira ko kawta ngaari jumi ɓaaka ka ɓe woditɓino ɓe yantinimi ɗum noon waɗi e lawta ɗum ha oma makkila ko watta ko lakki sa pi sonnajo ma par ce que ɗum woni dowrugol sonnajo mum jombi par ce que goɗɗoɗa jomma goɗɗo dowlama quoi c'est ça par ce que hay sa lani ke bandi sonnajo ma o jaɓali haɗa ya dowlumo sa obligé joni noon a dooli sonnajo ma han awra makko tigui heeɓi elle awra makko o ɓuuti han heeɓi ɗin ɗon piiji modi worɓe ɓe goto accanaka leydi men ɗo ɓeyrani fewi haray musidɓe min toroto min jeeja on ye wallidir fi o jiwo ɗo jiwon piiji fuyno man kadi hande mo sunani hiɗa mayi noon coñi ko santoɗa ɓawto ɗum ɗo ɗiɗo coñji mi yaha coñi fosi mi yaha koye kan biro ɓe lanɗo on acca oɗo wonaka mon ko suudu mon hono suudu ammi on accay joni minen moƴƴuɓeri amen nde min han fintina on o haray miɗo jaɓi han mi naɓamo ka laamu mbay mi naɓaymo ka laamu miɗo jaɓi mi naɓaymo mi hollamo inspectrice régional hinfinaɓe sonnaɓe mi naɓamo ka obrogére joni noon ɓeygol makko nde ande o après min yahi min justifié to jaɓay fe jaɓa jode saabu ndegata reyam ɗam o on naɓanelamo ton ka naɓay c'est pas facile naɓay no fewi min mi woɗono addu ɗum ɗo mi wi si tawi hara wona e hoore dewgal hara ko piggal ngal addunomo hara ɗum koto makko o wonno
Mijokotono wako tona kutana kafala uya. Hilo la kunibo lika. John Mimi hadi mwanangu ndo mijokotono ho. Kwa tona kafala wano dala meyano. Jamani ni mero modi ma. Baba tai kuna tangaruji. Modi ma ala manoddo. Billa de binya de bille di je mo bille hani hakune ngali ono dalla tele Tako non sa ego jelo na ibreto. kano ko me ba semme kano ko setti mi senza so to mi ari bimmi so da mo mi e bille di nyalo makan mi abi da baro bille mi fara e di da senza mi ami de Kataba ndo majoto. Tu imagines? Bawa ndo. Combien de fois les gens sont bien? C'est-à-dire ile chini ndo ya majoto ya kanu ndo kangu. debbo mo ko ta ko le mun den reesi fontu ko e mane ko dikkur maɗum ni c'est ça ko ɗum jelo maɗa nda duga bala hayni duuɓi sappo e jeego t'imagines ko anda âge makko et cela veut dire que demain demain parce que là je pense qu'aujourd'hui elle a été à l'hôpital déjà, elle a fait l'échographie et aucun membre de sa famille ne s'est présenté, il n'y a pas de souci. On va essayer de gérer de la façon dont, pour la protéger au moins. Demain on va aller avec elle à l'hôpital. Elle va aller non seulement prendre son carnet rouge pour se vacciner d'abord, c'est la première des choses. Voilà. Vous allez s'occuper d'elle. Vous allez la chambre, on va la laver d'abord proprement. Ma chérie, deb laaɓay goɗɗo tampi o tampi sa laaɓi e soññodako sa laaɓi sa kala taɓe kippete sans problème ɓeɗen andi noon debbo dañjika kadi hoore mum woosi ɓutti ɓeɗana koye ɗum ma hay ɗum kadi nandi a miijotako kono nene goto an ko honno wonɗo golle ma innuɗa ko a taɗi e ɓeere mi wonno leydi ko ɗum jokkeni ko nden ma feƴƴinani a heɓi duuɓi jeɗi tako bobo tako mi toga suy Ko bongo ni cha. Elle est orpheline de père et de mère. Vous imaginez? Si maintenant mani mekki a wawa gollude. Na? Wonɗa ɗo reedude a wawa gollude ko wonɗa ɗo reedude. Mi anda si fof ko gotum mais mi simi reedi mi golla ha ñande mi. Parce que ma chérie, wakkile c'est le miijo. Na war, c'est-à-dire moi je me demande même s'il y a l'amour qui existe toujours parce que ta miijo fi gorko sielu yaltinka hoorema ɓenne noon fotata bindi yoni ya mais wota miijo sielu few nene ma walike mayi be ma walike mayi fi gorko wota wala ta accutu golle ma ɗe fi gorko nene ko tom hareno anda ɓon ni ɗon tele yagal magal kono makkitanda golle ko jomba ɗo mi keltito ako ko yimɓe woni abbo gañande waɗi pele mum Mesdames, Messieurs, la femme guinéenne, elle souffre énormément. Les femmes souffrent, je ne vous mens pas. Son appel de soigner. Son appel de yurni, son appel de soigner. Modi worɓe men toroto men jeejawno juɗɗo je girte son hokkama sonnajo dankite yurmine naɓe sonna e mon ɓen ɓe lootoɓe sanjo wattoɓe ɓornonɓe ɓaari debbo hande halisere ko wattojo e gaaki vous imaginez un peu e ganda ko omo saawi ɗo ko ɗum wonta jango musidɓe e ganda mi mariam mi anda hono mo ganda goto e men ganda vous imaginez. Hein? Regarde-moi, comme j'ai deux complets là-bas, non cousus là. Envoie-moi ça ici. Tu m'appelles maîtresse, elle va venir rapidement faire 2 robes pour elle. Il y a 2 Phoenix premiers ici. Dis donc. La maîtresse, elle va pas gagner. Appelle-moi, envoie mon téléphone, on va appeler parce qu'elle va venir rapidement. Donc ça qui est à terre, il au moins. Elle peut aller mal. Elle peut aller mal.
Aïe. Kumboloka kundeya. Tako jiri so tata yetu. Ko trampo. Quero que eu chame. Oui, non, c'est pas possible. Les maîtresses va venir rapidement, elle va au moins faire ça rapidement. Côté de la maison de l'entendre, on offre des bonnes voyantes, donc on sait les gens. On a deux cm, on a c'est les gens. C'est bon.